Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kaano lang idinang tadakan ka iti 2,000? Ngamita, dumawdawat ka manan piling? Amumat anapan kami iti anak tayo di ospital. Impa-check up ko tanabayagan ti uyak na. Anya? Check up lang, nagastos mo amin ti 2,000? Gimatangak iti agas na dino. Kan maysa, gimatangak iti bagas, gaputa awanen maisaang. Numaminsan, amom kumamit ti aginot piling. Saan ano adda kwarta kat gastos ka gastos? Anya? Para mat iti anak ta tinaggastosak. Sa anak gastos iti awan ka is-iskan na. Ay, panawanak man ito'y. Ang mga nuad adda pumudot ti ulok. Nangag ko amin dagiti nagsaritaan nyo itay kanya Uncle Dino, nanang. Huh? Anya nga tanwag sardengak langan nga agadal. Iti kasta, matulungan kayo nga agsapol para kadag iti kakabsat ko. Saan anak ko? Saan mong aramidan date na? Agadal kakit di na imbag. Ammo ka marigrigatan kayo, nanang. Nang runa no maipapaniti kwarta. Uray siyak nga anak yo. Masakit anak mo't gapo iti panagsasaon ni Uncle Dino. Mangted nga agpaiso iti kwarta kada kayo. Ngam isidir na mo't kalpasan ti mano nga aldaw. Ay, wan nga rod anak ko. Ang di ka madanagan. Kabailak tagtrabaho. Tapno sa anak adumawat iti kwarta kin ni Uncle mo at ino. Kasano kumangay ang makatrabaho kayo? Kat adamot dagiti kakabsat kung awiran nyo, nanang. Mangsapulak iti agpalaba. Ano saklaangan ti makilaba, anak ko? Oh, apay kasta tilangam. Kaslad na parikot mo. Pampanunutak lang amin ni nanang, Rodelia. Maasyanak unay kankwana. Anyat kayat mo asawan, Carla. Kanayon ngamin nga apaan ni Uncle Dino ti inak. Nang runan no maipapaniti kwarta. Anya? Kaya't kung tagsardeng iti panagadal ko. Tulungak kumalaangan ni nanang ngam di namad kayat. Ay na, saan aday tati makagapo tapno sumardeng kay iti panagadal mo. Sayang mati kinasirib mo no bilang. Ay. Ala, di ka agsardeng. Pangaasim, Carla. Ay, ungayam, Carla. Naku na ni nanang ko. Adda ka numaangay nga audition iji barangay hall inton umay alawas. Ha? Kasta ka di? Wan, iso nga imbagakyan ko na nga ilista na tinagan mo. Ha? Kabailam day jay, Carla. Ngamin, nalaing kang agkanta. Amom, 5,000 ti price no asino man ti mangabak. Kasta ka di? Wan, no kayat mo, umay ka iji balaing ton bigat. Iti kasta, makasaritam iti husto ni nanang ko. Addakan ko na ti listaan para iti audition iti singing contest. Nakasarita ko na Auntie Helen. Addakan 100 pesos a registration, nanang. Kasta ka di anak ko. Mala, bayam ta siya kung timang bayad, apaman nga itad ni Mari Openg titangdan ko ang naglaba. Agyaman nak, nanang. Jak mang namnama asyak ti mangabak. Ngam kayat ko apadasan. Gaputasan lang ni Rodelia agayim ko ti mga awis kanyak. No di kat amin akaadalak, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay katun mangabak ka man kan saan. Okay laang, tinapatag kat pinadas mo. Wan, nanang. Nangikuti sarita nyo itay ka ni Carla. Anya ti bagbaga na singing contest. Adula amin day ta. Ko lakay. Jay singing contest ije barangay hall. Anya? Ay na, jaklapat yan ang mga bakday dyan nga anak mo. Saan namat anam namaan ti panangabak na?
Ti kunana, padasan na laeng. Adula amin. Jay kwarta nga ibayad na iti registration. Igatang yulangan iti naimas asiday na pagsasangwan tayo. Tamabsog tayo pay. Saan ko kat adawaten kan katiitad ko kan kwa na pagbayad na iti registration? Bukod ko a kwarta. Tangdan ko ang naglaba. Gaputa makilablabada kan, naglastaw ka ng nagsasahok. Ha! Ang mga matong paka, siga piling. Anya? Apayakas takamatan. Awan matdakas nga aramidan ni Carla. Unay kandino. Dinaw, nasaya tay may ka dito'y balay. Agsarita taman di tinalapat. Kanya ay day tananang. Nadamag ko tararami dami ti asawam. Apayakas ka. Naulpit ka kadakwada. Nangruna ka ni Carla asyuman mo. Ipatag mo ko maida. Ay na, ipatag mo ni Carla kas iti panang ipatag mo kadagiti anak yu kan ni Piling. Kasano jak makaungat? Kat no ipilit damat ngamin amin na kayat da. Kas kumay ti panakisalip ni Carla iti singing contest iti barangay hall. Agad, anya kumatida kas iti dayta. Amudang awang kwarta. Saan mo't mabalin sumali tayo latan nga awan ti bayadan? Para lang iti sa nga gasot, kastakan. Ay, basta. Jak kayat nga gastos iti awan kaasaskan na abanag, nanang. Ay na, Rodelia. Nakaragragsakak. Kasta akmat, Carla. Maragsakan para ken ka. Uri sana siyak tinangabak. At least, siyak ti second place. Una, sana bale. Adun to pa'y ti pakisalipam a singing contest. Katnam na maak, si Kanton ti ag-champion. Ay na, sapay lang ko mga rod. Ay, kinapudno na. Nasaw kanyak ta advisor tayo nga ada ka maangay a singing contest intun umay abulan iji ili. Kasta ka di, kat mapanta Kaduan ka ama pa nag-audition. Ay, agyaman ak unay ha. Gaput adda ka lat iti abay ko tunggal ka sa pulan ka, friend. Awan anyaman na. Aggayom ta. Nakasagana ak amang suportakan ka. Iti anyaman apakisalipam. Ala, agawid ta nga rodan. Sigurado maragsakan ni nanang ko nuyawat ko dayto yan nga bakak. Ay, agluto ako ngam awan mat gayam maisaang. Anya? Amangan no adda kwartam dita. Paggatang la ko maitibagas. Awan kwarta. Nanang! Awan ka din bagas tayo. Carla, anak ko. Adto'y nanang, paggatang nyo iti bagas. Kan gumatang kayong mutin iti masapsapol iti balay. Ay, saan nagaputad na nga bakam dita, aglas-tulastog kan ngagsasawa? Ni, saan kumot nga ipalpalastog, uncle? Talaga nga itad ko da iti para kada kayo. Kada tayo amin. Diyak kayat abukudan. Basit lagatad dayta. Iso, saan mo nga ipalpalastog kanya, ka? Second place magayam ni Carla itinaangay a singing contest dinaw. Ay, sayang. Di pa ila iso mo tinag-champion. Jaklam mo na kita, tata. Anya! Ang mga nun at dapat alumastog no iso tinangabak. Anya. Nay! Apay nga akastamon tintibagbagam iti syuman mo, dinaw. Ay na, tata. Sipod pa'y. Talaga napulot ti darak iti dayjang ubing. Nagsaritaan mi ngamin idi ka ni Piling nga ijayan dalola na ti pagyanan na. Ang di naman kayat. Anya. Ay nadinaw. Makitak mo't ka nasayat dayjang ubing ken ka. Nagrespitaw. Apay kasta ka kang kwa na. Basta. Napulot ti darak ken kwa na. Carla, anak ko, amok amasaksakitan ka iti panagsasao ni uncle mo. Nanang. Agan-anos kalata, anak ko. Nanang. Awan parikot iti dayta. Agyaman ako na yan ako. Ikarkararag tayo. Sapay la kumatadumtang to ti gundaway nga agbalbaliw kan makaamiris ni uncle mo. Nanang. Uray niya, uncle. Ikarkararagak mo't, nanang. Oh, anya ti planom, friend. Mapanta ka din ijay ili ita? Inton bigat langan.
At dapay matnas kan alapas at nga aramidan ije balay. O sige, no day tati ko nam. Ngampang nga asim di mo ibagbaga iti ure asino ang mapanak agudisyon. Ha? Sekret talaang. Kayat ko ngamin nga ilimad ka dananang. Apay ngay? Kayat ko ngamin asurpresaan ida. Gaputa kayat ko nga ipanat nagkadakwada akabailak nga aramidan daytoy. Nang runa ka na Uncle Dino. Ha? Aging ka ngamin ita. Kaslaawan latta pa nagtalak na Uncle Dino iti kabailak. Kasta ka di? Wen, iso nga imbes a maupayak. Day takit di ti mangkarit kanyak. Tapno ituloy ko ti panagkanta. Sa dino ti papanam si Kakarla. Nasa papay lang nakapulas kan. Kwa? Wanaw, ada kasi narak mo. Amangan mait, no adan kaayan-ayat mo. Ha? Ala, awan mo ta, Uncle. Adala na patag amapan may asikaswan ije ili. Iso amasapol amasapa kami, tapno saan kami amalada. Hey, adula amin. Paggasgastusan na dayta. Ha? Saan ka na mapanta? Sayang lang, ti pasahim. Mabit lang ha. Basaak man dahi ito't nag-text kanya. O sige, ngamin, itay pa nga agkaratex kat madamati klase tayo. Ala! Karama na kadagiti nakapasa iti audition. Wow! Kasta ka di? Ay na, maragsakan nakparakan ka, friend. Diyos ko, agyaman na kunay. Apay nga ita ka lang, Carla. Kasla masansan ka na marabrab yan, Uncle, Imbis at tumulong ka kuma dito'y balay. Saan, mate? Gaputa kanayon ka marabyan. Siguro, pudno ti atap ka, nga da boyfriend mo. ala, sana pudno dahi ta, Uncle. Kan awan madingar aramidak. Kan awan pa'y plano ka maki-boyfriend. Gaputa ti panagadal ko into narak, Uncle. Nasayat, no pudno dito nga ibagbagam. At dalam mo ka saan nasayat nga aramidam na amangan no saan mo magustuhan no siyak ti makapungtot. Ha? Panunutom ti gastos mikin ka. Saan lang aninanang mo ti gasgastos? Siyak ti adang gasgastos nga uray saan ka met aputot. Mawatam! Rodelia, kag nervyosa ka matan. Nagado ti tattao nga agbuy-buya. Ay na, saan ka nga nervyos? Amok akaba ilam date na. Go, Carla. Oh, si Kanti sumarunong ang kanta. Lalaing ma. Juan, para kada kayo amin dahi ting aramidak. O ala, mapan ka nga rodan. Lalaingam. And the champion is... Contestant number 4! Carla Jane Kazi! Ay na, congratulations, friend. Sikat ti champion. Dahi ti siguro ti kararagsakan nga daw para kanyak. Wan nga rod, ay na, proud ka talaga kan ka, friend. Saan ka man anangabak iji barangay iji fiesta? Si kamot ti champion dito'y ili. Juan nga rod, nakaragragsakak. Gaputa siyak tinapagasatan at champion iti singing contest. Sigurado ang maragsakan ni nanang mo, Carla. Nagdakkel ti price mo. Juan nga rod, sigurado ang maragsakan ni nanang ko. Ngam ni Uncle Dino. Ang mga no sana maragsakan day jay. Saan mo ang panunutin day jay? At dan tulatal daw ang maapresyar na ti aramidam. Nanapiling! Ni Tata Dino! Nadisgrasya! Intaray dahi di ospital! Anya, sa dino nga ospital tinangitarayan dagan ko, ana. Anya nga mintinararamid mo. No amom kumaasaan mo nakabailan ti agawid. Inturog mo lata kuma, naging gaamausawan ka. Anya nga ita. Imbag kumano saan na highway ti pagna.
Bakit? Naimbaglaangan atay jay batog ti balay da tataton nyo tinakadisgrasya iso nakita na ka. Anay, nagsakit sa kakanay ko. Ala, aganos ka. Agimbag kan tulat ta. Ay, kasano day tuyan dino. Awan na pulos kwarta ta ita. Bakit? No jay kwarta ko mga inyin inom mo. Kat inurnong mo. Di adda ko mamaaramat no kastoy nga emergency. Nanang! Uncle Dino! Ha? Karla anak ko. Nagdiretso akong dito ospital. Taimbaga ngamin dagiti kaarubang adda kayo ditoy. Wanta na disgrasya ni uncle mo. Gapo itinalaos abartek na. Ha? Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti pagbayad tayo. Nairanamot nga awanin apulos kwarta tayo. Di kay madanagan, nanang. Siya kung di makaamo iti kwarta pagbayad tayo dito ospital. Anya? Uncle Dino, nangaba ka kiti singing contest iti ili. Kat adtoy yawat ko tinapangabakak. Imbagla makatulong kada kayo. Agpaimbag kayo, uncle Kat sapay ko tasaan kayo nga agbayag dito ospital. Carla, Uncle? amo ka na pa sakit aktirik namin tinamin ano adaras. Awan pa nagtalag ko kadagiti ka ba alam nga ramidan ang saan kalataan na upay. Ha? Pakawanin na ko Carla. Amo ka naglablabesakan ka. Pagbababayak amin dagiti naramid ko asana na sayaat. Awan kanyak day jayan, uncle. Agyang anak unay kaputan na sayat kalata kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko. Ang agsyuman kan ka. Nalabit akas to'y tinapasamak. Tapno makaamirisak. Ala, agpaimbag kayo kit di, uncle. Tapno makarwar kayon dito ospital. Saan tay kuma at agibasitan, ti kabailan ti may sa atao. Tama nga no'y suntugayam ti makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.